So praise the Lord. Ia lava le atua. So our text today is Colossians 1, verse 26 to 27. Kolosa lo mta mo fai po se fulu male ono malus fu male fitu. The mystery which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to his saints. To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. O le me lilo lava lea na na tia talo mai le ngā tapulanga, matupulanga wa mawae. A ona po nei wa whaali mai ai i ona tangata pa ia. Na whina ngalo fo i le atua ona whailo atu ia i la atu le winga o le sirisili ese o le lelei o le nei me lilo o inu ese. O Keriso Ia Te Oe o le wha moe le manuia. Now we've heard of the mystery that God revealed to Paul, of the indwelling presence of Christ in us. Le ala sa tātou whanolongo. I le me lilo lea sa tāua Paulo. O le sirisili ese o Keriso lo tutonu ia te tātou. And I'd like to ask a question. O e se fesili e fie fesili ngia. What is your response? O le ala lau tali atu. What do we do? Le ase mea la tātou whaia. Do we rise up in faith, strengthened in our spirit, rekindling our first love for Christ? Pela tātou tūlai atu ma le whātua tua, i le mālosi whawhawina, ina ia tātou tali atu e ala le anganga, ina ia toi whawhau le tātou ulua ia lofa i leli. Or are we lukewarm, prayerless Christians who worry, defeated, fearful because the word of God is not real and living in us? Pela whape ea o na tātou nufunofuai, ma wale mautonu, wale tatalo, o tātou tangata kirisiano, a watumu i le ngata o le popole, o le whaia ina, o le fefe. Ona ele o mawhai o na tupu pe ola le upu le ale atua, ma moni ilo tātou wolanga. Let's hear what Jesus is asking us to do. Se tātou whanongonongo rawa, ili whitalenga le leo Yesu Keriso, ili mea tātou te whaia. And that's the point number 1. O le vaenga mua lava lea. Our divine union with Jesus. O le tātou wheso o ta inga mamana ma le leo Yesu. John 15, verse 4 and 5. Sulima le Ioane lo mta upu al whai upe whai le lima. Abide in me, and I in you. As a branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Whanongonongo ra whai tauina al whai upe whama lima lo tāu pasuma lima ia. Ina tūmawia o tau ia te au. O au fo ia te o tau. Whapeo le lai le mawhai o na fua pe ana o ia. Pe a whai le mau le vine, e whaapea fo i o tau. Pe a whai tau te le tū mau ia te au. O au nei o le vine, o la o tau. O le tū mau ia te au. Ma u ia te ia. O ia lava e fua te le mai. A wai le mawhai o tau na whai o se metasi. Pe a u le iai. As long as the branch is connected to the vine, Au pipi pele la le i le vine po le la. it will receive life-giving nutrients. La whapea na ia maua mai e le ngata o minerale, ale o ma susia e o lai, That it will cause it to be strong, e le ngata ina ia malosi. to grow, Ai a tupu. and bear much E le fruit. ngata lea ia matua fua te le mai. This is your time that you spent with Jesus. O le taimi lea e a fua mai i lulu mawhitanga maleli o Keriso. You worship, you talk to him, you share your heart with him, you sit at his feet, you open your heart and allow the presence of God to come, and you fellowship and you devote your life to Jesus. O le taimi lea te lo mawhitai maleli. E sa atu lo loto i a teia. E te nofu i lalo na ao. Mai tatala no atu i a teia. Mai whaso atu i a teia. Ao e ia ilo na mamalu malano na mātango fie. As long as you stay connected to his presence,
Au e iai lava ilona mamalu lea. you will bear much fruit. O le awhapea lava ona e fua mai. The Bible says, draw nigh to him, and he will draw nigh to you. Fa mai lava le fionga le atua. Ia o tau whaalatalata mai ia te au. Ona o whaalatalata atu le ia te oto. The indwelling presence of God through the Holy Spirit does a work on the inside of you. Hate falls off, and you feel the love of Christ. The peace of God, the fruit of the Spirit starts bearing fruit in your life. O le luma fitanga lilo le maleanganga o le atua ma Keriso. O le awhapea ai o nanga lui tutonu ia te oe. O le fiefia, ma le ita, o le ale tu iai. Ala iai le alofa mai le atua, o lona file muvoi. O le awhapea na iai ia te oe. Awa ua fua mai, fua le anganga pa ia I luolanga. That indwelling presence of the Spirit will start ministering to you and speak to your heart. Stop talking bad. Stop gossiping. Love your children. Don't yell at them. Don't scream at your husband or your wife. O le mamalu le alo I tonu ia te oe. O le amba whai o nā tangia winga le lei. E le ngatala e le toi whase ai seu whanau. Ala e whapeona e whapele pele siu tolua. La e le toi e malosi ai o no le nganga pa ia le wai to tonu ia te oe. The indwelling presence of the Holy Spirit helps you to bear the 9 fruit of the Spirit. Awa, o le iai le o le mamalu ma le nganga pa ia le tui tonu ia te oe. E fisosoani, ina ia fua mai fua o le nganga pa ia ilo langa iwa. But the infilling power of the Holy Spirit comes upon you and helps you to operate in the gifts of the Spirit for ministry. Pita iane, o le mana ma le mamalu le nganga pa ia le atua e fiuifu lunga ia te oe. E ngalua ina lo tangata, ina ia e whailo atu, ia fua nei o le nganga pa ia. The infilling power of the Spirit comes upon you and gives you a gift so that other people can be ministered to. E le ngata ina wa fio mai lunga ia te oe. Alo ia tonu ia te oe, ala fio mai lunga ia te oe. Ina ia mawhai o na e sosoni atu, ma e tala ia atu, ina ia whamanu ia ine o langa o nisi. Galatians 5:21-22, we know that's where the Bible talks about the fruit of the Spirit. Ia o kalati e lima lusu matasi lusu malelua, o ile tātou te loa ai, ia fua le nganga pa ia. 1 Corinthians 12 talks about the 9 gifts of the Spirit. Al momo tu se korinito mta po suma le lua. O ile tala no ai e iva me arofa le ngang pa ia. Now, Ephesians 3 verse 16, Paul is asking God that he will grant us, according to his riches and glory, that you be strengthened with might by his Spirit in your inner man. Whanongongo la whaita wina mta po tolo whai po suma le ono tusi la walea Efeso. E whamau tui nai linga lua inga lea o le mana mta utio lea tua whaita fo. Ina ia po ina ia te o tau e tusa ma le whau lai o lona vi inga. Ia wha amalo sia o tau I le mana. E lona lava nganga. I le tangata I te tonu. I remember many years ago, I was at the outer church, and I felt so drained. I felt exhausted. I felt down. And then I knew I had to minister at another women's meeting, but I was so down. I was so exhausted. I was drained spiritually. And so I just remembered this verse, and I called out to God, Holy Spirit, help me, strengthen my inner man with your Holy Spirit, which lives on the inside of me. Te mantua I tau sanga walo. Sa whapeono I se tasio e kalesia. Angona le lava. Le langona fo ia le malo si pete iane. Ina wau matai me e ngalulu ai matatalo mo tangata. Sa I leva no te talo I mo le tasio tina. Pete iane. O whaiatu le atua. I whai bulava lea. Ia wha malo sia mai lo tangata I te tonu. E mawhai ai o no te talo mo le tina lea. This verse 3:16 says that, in another version, it says that Holy Spirit will infuse your spirit with might and power.
Whamaile si wha liunga o whai upu lava lea. O le nganga pa ia lava lea. O le a wha apea o nā ngai mai to tonu ia te oe. E le ngata wa wheso o tai lo wa nganga ma le nganga o le atua. Au wheso o tai ma le mana o le atua. E hala lo tangata e le to tonu. E wha amalo si ai oe. It's almost like there is a Holy Spirit. It's like gently, I don't like to use a word, but lack of a better word. It's like the Holy Spirit gently pumps His strength and His power into your inner man, which is your spirit. E pia mwhai na whamatala ina wha pia. Pia o le nganga pa ia le. Pia o le ua utu fia oe. Wali lingi mai eilo na mana malo na nganga le ia te oe. Ina ia mawhai o na ngalue. E hala ilo na mana. Divine connection with Jesus is a relationship that is alive. O le fiso ta inga mamana le ma le nganga o le atua. E hala ia Keriso Iesu. O lo wha pia o na ola. Mai moni. It's a relationship that is powerful. E le ngata se fiso ta inga ma se mawhitanga i mawhana ai pita e ane. O lo iai ma le mana. It's a relationship that is real, 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 real. O le mawhitanga po le sotanga. E moni lava. You connect wholeheartedly, E tu atoa i eilo loto. not doubting, Ele Yesu masau not salo. half-hearted. Ele fa pe ona fa lo tolo tolua. Your relationship with Jesus should be alive. E te tau o na o tu tusta le lua mafutanga ma le fina ngalo le li o Yesu Keriso. Because you are filled with the Spirit, A wau fa tu muina o ilo na nganga. because you move in the Spirit, A wau lo e ngalua i le mana le nganga. because you pray in the A Spirit, wau lo e te talo i le because nganga. you walk in the A Spirit, wau lo e se vali i le nganga. because you live by faith. A wau lo e se vali fa tu You know tua. what the Word says about you, E ke ndole me o lo fiatala ele upu ya and te you oe. live it. O lo fa pe ona. It's a divine connection, O le powerful, e le ngata e mamana matautia e malose o lo ye Right. malose o lo fa pe ona ola. real. O lo moni lamba. You know, last month I was so blessed. Ile Someone masina- shared this testimony with A me. sina lente ne matua famaruina la volo loto. Ono se mol mawola na fa piana fa so mai se tasieta. About two women from church, they shared these amazing O testimonies. tinaio tinal tato ngalwenga pole kalesia. And this lady said she had a niece, O le tala te mai tai le fa pe mai. Sa esa na tamalo na tau songa. and she had an eye transplant. O le te mai tai la le polo na tau songa lea. Sa fa pe ona fa so na tau songa ilona fonga polo na mata. When she came to see her that evening, Ina ua fa pe ona te mai le fa le mai ina o umana ve se ai e to isu ye le mata fo. her head was throbbing. E le ngata o matua ta vili le ulu au matua ni niva fa solo She ato. was in great pain. E matua luluti tinga. The anesthesia had worn off, A wa foila o le vaila o fa ngase o matulo na malosi. so she came to see her. Na saula i o tamai ta ile asia tsona teile. She saw how badly in pain she was.Tai mai tau na ila ia ile vili tinga o tsona teile. So she spoke to her about Jesus Sa tatano ia te ia Yesu. and his healing power. Ma le mana fa malolo le. She laid hands on her. Fa ele ona lima ia te ia. She rebuked the pain Fa fitu le tinga. and she prayed the prayer of healing on Nei te her. talo ile te talo fa malolonga ia te ia. Then she started worshiping God, Amatale ona i vivi ile tua. and she could hear her niece Na ia amatale fa longa o tsona te tini le. crying out, Wa matana bala au ile. "Thank you, Jesus. Fa pe mai fa tai Yesu. Help me, Pe Jesus. so soni mai Yesu. Heal me, Jesus." Fa malolo ia te au Yesu. And she said, as time went on, A fa wa e ale te talo le ile la mafta. she had to leave for her home. Sa fa pela na tu ua ye son te ia ngai melo na ai And na she mlo said, fale. "You can go, I'll be all right." A familia o son te ia alu lo le u fa ngo The next morning, she called her, Ile tau na so ina ia vala au mai ai. but she wouldn't answer. Pita ia ne ele tari atu. And later said, Pita ia ne na ia fa pe mai mulmuli andi la fiafi. about a few hours after you prayed, Fa mai nai minutem nai July na o mana te talo ai. the pain just left. Fa mai ona alu esa ile le tinga And atu ile I na. just slept like a baby. Fa ona o moe ai le ngā pepe o se pepe. The day after, she had to go and see the surgeon.
Mantua fo ila olona matalen av ese a ua faile me ola fo o le matafo po le transplant. Ele o se artificial eye al transplant. And she said that the surgeon said, I had to stop the operation Familia o tala al fo mai, e tau lava ona fatali matao fi le tautonga. because I saw that your blood pressure went really low. O le atami le na faile tautonga mo na fa pe mai ai. Ona o mawalalo tele le malo se o le pressure lo o lo tau fi lo le tautonga. And your heartbeats was beating erratically. Ele ngata ele o tete fa solo atolo fatu. Not normal. Wale o toe tutu sai. So the surgeon had to stop the operation. Ona tau fi le tautonga ila solea. But the surgeon said to her, Ale opula ale fo mai fa tole tip tip. there is a bit on the edge of your eye that I haven't done. Ina wa umal tautonga le ona wo tinga ina tele ia le mafine le. Fa pe mele fo mai. Ele umal tautonga ai wale mfana fai ona wale malosi oi. And I need to redo that bit of the Ai eye. te taula na ito sau. E fa awom fa umal tautonga le. So when she came to see the surgeon, Ina o toe fo yatu le va ai le fo mai tip tipi le fa tole mata. and the surgeon said, Fa pe mai le ole ni fo mai fa tole. look up, Mai va ai lunga. look down, Vai lalo. look to the left, Vai au tafa. look to the right, Va ai la look up, tamtau nga look down, Lunga. look to the left, Tamtau nga look bal to the tamtau right. nga You know how when we go and see people who examine our eye, Mantua they're ai very ave vai se fo mai quiet. mata. E They're matua- very soft and gentle. E matua file e fai mai la totala. E mali ai le sona fai oi. I had my eyes checked by a surgeon too. Ia fa pena fo lo mata sa wal fo mai fa to mata. And he said, look up, Ia fai mai la tal. Look Vai down. lunga. Vai la. right, left. Anga vale tamta. But this surgeon Al pai ta le was fo mai saying tip tip le. Fo was mai saying to her niece, Fa pe atu son te tine le. look up, Vai lunga. look down, Vai la. look left, Vai ta. look right. Anga vale tamta. And she was thinking to herself, why is he half screaming at me? Ana fa pe mai le. Ala me mo songa ava va mai fo mai ia. And the surgeon called another doctor. Te va la le fo mai le And le the si fo mai. nurses had operated on Ele her. ngata le o te mai te fo mai na ia Come, ia mai. come, look at the x-ray. Fa mai o mai se foi la le fa te pongsa. And they looked. La And they tu were vai le. amazed. Na la tu mai o fai le. And the surgeon said to the niece, Fa pe tu lo le o le tala fo mai fa to mata le ile son te te. 22 years Luas fu mai le lo tau sa. I've operated Na o fai ta tong. on eye transplants. I mata foi le e to ya mai foi le mata to fa pipi ya ele o le mata foi le Mataola. ya al mata mo ya mata mo. A real maka. Yeah. Lana mai me lista ngata le. Yeah. This is the matter for manata tangata. Ale la mo to ya mai nga inta mata ile. And so the surgeon said, 22 years I've done these eye transplants. Familia, lo suma lo tau sanga fai ta tonga fa pene I mata e mai ista ngata mo e fa nga ista ngata. And it takes 6 months for them to be healed. E ongo masina fa to ama fai ona fa le leia pe malo lo fa le leia ia le tau tonga. To le leia completely healed the eye. Yes. Yeah. But then he said, only 2 days ago I operated Pete ane na le lua so le na fai lo tau tonga. and your eye is totally healed. Amatua I le lei a to tolo Even mata. the edge of your eye, Le mele le yo il tau tonga. it doesn't need another Ele operation. to mo mi se si tau tonga It's fai. like it's totally healed, Matua I ato tolo na lele. like a surgery has been done already. E pesa fai e se si de tau But tonga only 2 mele. days. Ana le luas. You know, church, Le kalisia this is e. what God wants us to do. O me e nau naulo wa tu e When te we fai. live in the Spirit, A tato wola i when le we nganga. walk in the Spirit, Tato sava vali when le we nganga. live in the Word, Makako wola e ala le when we know that Christ in you Ma e mana malama le Keriso is the Ia Te hope Oe. of glory, O le fa mo mo i le that manuia. you can do things, E mawhai ona e whaia. that you can lay hands on the E sick, mawhai ona whae o lima that you can tangata. believe E mawhai ona e for te things tonu. in your life. O le ala male me le o langa. God
wants to bless, and God wants to answer, and God wants to perform miracles. Awa nau le atua e whamanuia Because whaatino you are mawela. His glorious Awa church. o oe o le keriso manu You are malo. meant to walk in the O le supernatural. kalesia mamana le atua You're not sabala. meant to just sit around in the Ele no natural. tato no fnofa ile kalesia. He wants you to move in the spirit. Ai e tato a ngai luma ile He nganga. wants you to be used to bless other people. Ina I whangaina oe, ina I manuia isi a te oe. Amen. Amen. Another lady said Se tasi o she had tamaita. a daughter. She has a daughter. Ia isi ana tamateine. Doesn't live with her. Ile o toi la mafuta Called whatasi. her and said, 2 months my eye has been bothering me. Whamai lua masina taluai o le lelei ala wa i o mata. I can't see well. I can't look at lights. Even the screen of my phone, it hurts badly. Ele ngata, wale mwhaino wa ila o telefoni au wa ila manulama. Wale mwhaino o pula o ti ngā lava o mata. Everything the doctor gives doesn't work. O mea uma wa ila mai foma e tulu iei le ea ma se mea o ngā. And my head just throbs and throbs in pain. Pa ule mea lea o mai e tia o na ale ni niwa wha solo a tolo ulu o le mawhaino o no whailunga. This lady said Whamai a upo tamai tailea. something rose up in her spirit. Peita i ane e se me whalongoto o a ngai mai tutonu ia And teia. anger, holy anger rose up in her spirit. A whapeona tala no o mai le ti ngā whalenganga. Stood on the authority that Christ gave us Tu le upo le tua ma le pule le tua. and said, Satan, Mai whapea tatani. you take your filthy hands off right Ia now ave ese o lima ele lea off my daughter. Ave ese mai lo a I fine. speak healing to her. O tino le I speak whamalolo. life to her. Ele ngata le whamalolo. Now in Jesus' name, Ile taimi nei le sofa be Yesu. healed Ia malolo. in Jesus' name. Ile tuafa Yesu. She said, few seconds later, Nai se kone mulmuliane. she heard her daughter say, Whanau thank atu you, le- Jesus. I le leo Thank siana tama you, whape mai Jesus. whape It's tai like Yesu. something, the pain Whawhetai was just Yesu. ripped out of her Wa iei le eye. mea wa whalongo ina wa She looked whawhai at the atu. light, it didn't Wa hurt mawhai ona mama anymore. ai atu le malamalama o le toi tinga ona mata. She came out of the room. Saule whafo mai le But potu she's nei. just been staying in that room A wafo wa nofo tono le potu pongsa. for weeks and weeks I le tele wa yaso. because of the pain. Ona o le tinga pe ava ai le malamalama. Jesus said, Upo le li o Yesu. if you abide in me, A whai te tu mau and ia I te. abide in you, Tu mau upo ia te. whatever you ask in prayer, Tau se mea to te it o shall mai be ai. done for I you. lo ingoa. Jesus said, Upo la mai if you ia. abide in me, A whai tu mau ia you te. will bear much fruit. Ola e fua tele mai. But you gotta abide. Awa oe You le can't la do la o anything Yesu without le me. Ele ai se me te mawhai au It's no mai ia. Jesus. O Is Yesu. Jesus a liar? No, O he's Yesu e not. o se talapelo ele ai. He is not a man that he should lie. Ele o ia se tangate talapelo ai. So what is the problem? Lala whawhita auli. Unbelief, O le le te ton. prayerlessness, Le te talo. not enough time in the word, Ele lava le taimi le upo le no tu. hunger for the things Ele ai of se nau God. nau taai ma se fia ai le upo. Doubting that you can move in the supernatural. Ele mawhai ona e whapea ne mawhai ona e ngalue i le tio manga mamana. Amen. Amen. Divine connection with Jesus. So ta inga mamana ma Keriso. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. The second thing I would like to talk to you about is that divine connection with Jesus through his word. O le vangalona lua whatasinga mamana whatasi ma Keriso e ala le upo. Point number 1 was divine union with Jesus. O le vaenga momoa le whatasinga mamana ma le li o Yesu. Spending time with I Jesus whaalu lo tātou taimi ma le li. brings much fruit, O la whapea ona fua tele mai ai. brings miracles, E mai ai ma wavenga. brings salvation, Am whaolatanga. brings restoration, A mai ai le toi whaalelenga. brings transformation. Ma le toi whesuia Fruit inga. of the Spirit Fua le nganga. transforms your life. Ma amata ona whilua ina lau tangata. Divine connection with Jesus. I le whesota inga mamana lea ma le li o Spending Yesu. time with him Ia lava le tātou like a taimi mai. branch that is connected Awa o to the tātou o vine. la la. E whesota i atu i a te ia. O le Power vina. flows through. O
La whapeo na ngai mai ma le mana. Strength and miracles Le ngā tau flow. wāwenga a whapeo na iei ma malosi au And whalenga. Jesus said, my Father will be glorified in this. Whamaila ia e vi ia fo ilo tama i le nei lava mea. If you bear much fruit, Te a whapea tau te fua te le mai. relationship with Jesus is real. O le matanga whatasi ma le leo Keriso e moni e. It's alive. O lo whapea o na ola ma It's tina mai. powerful. O lo iei ma le mana ma tau tia. Gotta step out Pa huan mea o le tātou anga i atu tātou. by faith. Hala le whatutu. All right, number 2, Vai, hallo, divine lua. connection with Jesus through his word. Whatasinga mana ma le leo Iesu e hala le upu. John 6:63, Ia ne ono on suma le tolu. Jesus speaking, it is the spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are life, and they are spirit, and they are life. Whaitawina. O le anganga le tupu ai le ola. E le au ngā le tino I se mea. O upu o te whai atu ai a te oto. O le anganga ia. O le ola fo ia. These words from God are, we're familiar with it. O tātou māsangi upu lea le We tu. know it. Tātou te ilo malama iai. We've heard it so many times. Tele taimi tātou te whalonglongo iai. Proverbs 4:20-23 says, my son, my daughter, pay attention to my words. Incline your ear to my saying. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your hearts. Whatau toi whālus For fulu they lusu are matolu. life to those who find them and health to all their flesh. Loa tali ie. Ia e whaalongo mai a upu. Ia wai mai o talinga I mea o te whai atu ai. Amen. Awana I te ese ia mea I o mata. Ia e tausi ia I tutonu o lo loto. Awa o ia mea. O le ola lea. Ie ua maua. Ma le mea e malolo ai o latou tino. Ia sili ona leo leo ino lo loto. I le leo leo ino mea oma. Awa e tupu mai ai le amia. Amen. Hallelujah. Do not let this word depart from you. Incline your ear to my saying. Don't let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Mai o rawa nei. Alu ese rau pule mai a te ai. Amen. Mai e wai mai o te linga ia te o lo wa fine ma lo wa tali. Fa mai ia te ulo loto le upu lea. Are you a good listener? Ele le e la whalongo. Are you a doer? O e o se tangata e whaia. Can you believe E ma whaia ona e tai that he's tonu. not a man that he should lie? Ele o ia se tangata e tala pelo ai. Hallelujah. Hallelujah. Joshua 1:8. We know these verses. Tātou te malama lama nei fwai upu Do nei not whaita. let this book of the law depart from your mouth, Mai awa le te a lo ngutu le tusu le nei tu la fono. Lo fufonga lo ngutu. but you meditate on it Ai e mawhau iai. day and night, Le au day and night, a toa ma le po. that you may observe to do Ina ie ana e whai mea uma. what it says. O mea uma wa tusia iai. And you will make your way prosperous, Ona manu ia e lea oe. and you will have good success. E manu ia e fwoi o wala. You want to make your way prosperous? Te mana o ina ia manu ia o wala. You want to have good success in your life, E mana o ia manu ia lo in your wolanga. family's life? Ai mai se la inga. He said, Whai mai don't lava ia. let my word depart from Mai. your mouth. A walava ne alu ese la upu mai lo ngutu. It means that you listen to the word, Alana winga ile ngata na ia e whanongolongo ile upu. you start meditating on it, A mata na e mawhau iai. you turn the word over in your mind day and night. Ia tu na ai le upu lea le tu e lo mawhau. You think I le about ao it. a toa ma le po ma e mana tu natu iai. And then you start speaking it A out. mata lolo e na tau tino ai. I thank you, Lord. Whapeatu whaftai le I li. hear your word. O whalongo i la I upu. think about your O word. mawhau la upu. I will do your word. Au whaia la upu. And I believe
Ma o te I John, will make my way o prosperous. le afa pe ona manuia I i o ai. will have good success. Ona manuia I lava lea o lo This is uolanga. the word of God, O le upu lava lea not le a word of tua. a man. E lo le upu al tangata. Psalms 1, verse 1 to 3. Salamo mua. Fai upu We mua. learned it and we memorize it. Tele tātou mai tau wina, whai tau wina, taulo toina o wina pepese ai. Blessed is a man who does not walk in the counsel of the ungodly, but his delight is in the law of the Lord. I'm missing out some stuff. And in his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the rivers. Whatever he does shall prosper. Whanau fo e la tau whai tau wina mai e toi mana tua ia. A mo ia le tangata e le sa vali le filifilinga e a mio leanga. E le tu fo ia le ala o e masala. E le no fo ilu fo e tau wimu. Ai nau nau o ia le tula fono i oba. E mawhau fo ia le tula fono I le ao a toa le po. O ia fo. E wha peo le la au te tō I tafta whāne o vai tawhi. E fua mai ona fua I ona lava tau. E le tō uru fo I ona lau. E manu ia fo I mea uma na te whaia. Hallelujah. Amen. 2 Timothy 3, 16 and 17. We all know this scripture. All scripture is inspired by God and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Mai o tuspai o malawa me le nganga o le tua e o ngā fo ia o ai, a o ai, e wha tonu ai e wha potoi fo I le ami o tonu. Ina ia ato o toa o na le lei o le tangata o le atua, ia sauni e lava ia I ngā luenga le lei o malawa. The word of God is powerful. O le upo le atua I matauti, It's living. o lo hola, It's alive. ma o lo wha pea o na hola pea. We take a hold of it, A wha pea tātou te au we will see amazing results. a wha pea tātou te, da tātou te ola e la tātou wa I swinga matauti. It says that it will equip the servant of God E wha mai, e wha pea o nā o tauwina ai le tangata o le atua. for every good work. Saunia I ngā luenga le lei umalawa. John 1 verse 1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And Jesus is that incarnate Word of God. Le ane mua whai mua la whai tauwina. Sai le amatanga le lokou. Sai le atua le lokou. O le atua fo I le lokou. O ia lava lea sai ei le amatanga, o le upu lea na liu tino tangata mai peo le tā ua e Ioane. Bible says the Word is a light to our path and a lamp to our feet. Mai lava le fionga le atua. O le upu te o le malamalama leo tātou wala. Hallelujah. It's it's alive and powerful, Ele nga- sharper than a Ele two-edged ngata le sword. sulu malamalama mai tātou wala. A o le pelu whatau maai. O lo whapena maai le upu o le atua. It's like a fire. It's like a hammer that will break the rock into pieces. Ele ngata wa pe o le afi mo sai sai. Ai pe fo le samala e fa pe o nuti mo lili ia le tele o mele le. No matter how hard our heart may be, Po le alava le malolo fatu malo or loto malo may be mafofa. rebellious towards the Word of God, Pe te le upu o le atua. but the Word of God is fire. A le upu o le atua o le afi. It's like a hammer. E pe lava o It samala. will break the rock into E pieces. fa pe o nuti le ia o le papa malo. And we're told to meditate on it day and night. Au fai mai le fionga le tu e tatou mana tu natu mafai le au atau malbo. And that we got to obey it. E au lana tatou stai ai. And we will make our way prosperous. Ona manuia I leo tatou wala. We will have good success. Ona manuia I lava lea. And we have long life. Ona wha umia I leo lo soifua ma lo wala. Got a question. Al fisilia And I whapea. want you to think about it. Tum nao ne mafau fau lo loto iai. What is the connection between putting God's word first in your life, O le ala fisota inga, o le whamomo le upo le atua I lo walanga. meditating on it day and night, Mafau fau I le au atau malbo. and obeying the word? Ma whaia le upo I peo le whetala iai leli. What is the connection between that O le ala fisota inga o le vahenga lea male. and
your life being successful Malo langa ina ia manuia. and your life being prosperous. Mai lo langa ina ia tupu mai ia manuia. Many people think that if they go to university, Fa pe ani se fa pe manuia la wa onga university sele. you have good success, Ala manuia lo you wala. get a good job, La lening al lots of money, La tele tupe. people look up to you, La va ai tu tanga ta ia lots te oe. of material things. La tele me o le nei so fanga male o langa la e maua. But God's method is different. Pita yan e ese ala o le tu. Yes, we go to school to be educated in our mind, Io e moni talu le onga ina ia oina lo mafau. but primarily this is what God is saying. Ai ese a wala o le tu lana upo e fa pe. Put my word first. Ia fa mo la. Meditate on my word. Mafau la upo. Do what the word says to Ia e do, fai e pe ona fai mai ele upo. and you will make your way prosperous. Ona manuia ile And lo you wala. will be successful. Ona manuia ile vale oe. And we ask, why? Fa pe mai le ai sa. What does that mean? La lo winga. Because spiritual things Wa foi o me falenganga. dominate the physical world. E fa pe ona manu malo pe sili atu lo me o le olanga. The spiritual world, O le si o manga o le nganga. spiritual things where God resides, O fa pe ona ile si o manga le lo ia ile tua. dominate the physical world. E fa pe ona la o lunga le ile si o manga o vaia. God moves first in the spiritual realm. E ngalue mo la male tua ile si o manga o le nganga. When you get a hold of these spiritual truths A fa pe e mafai ona e mawaina ia maune I falenganga. and you obey it, Ma e faia ma e usta ia. you start operating in God's realm. A matale ona ngalue ina lo tangata ile si o manga o ile tua. And you will see breakthroughs La e va ai me te tele la te in the talaina. physical realm E hala le lo va ai le si o manga va ia. in your life. Hala I lo volanga. Amen. Amen. We were made in the image of God. Faia tato I fo linga ile tua. Before anything was, A ele yei me umalamba. before the world came into existence, A ele tupu mai ma tino mai le lorangi. God spoke Sa fetalai le tua. into the spiritual world. Ile si o manga le nganga. After that, Ina o mai alea. it happened in the natural world. Ona tino mai ai le si o manga va ia. God said, let there be light, Fa mai lava le tua ia malama. and there was light. Ona yai le o malama. Amen. Amen. So God wants you O le fina ngalo le tua mo oe. to look to the word, Va ai le upu. to get into the spiritual realm Ia e o le si o manga o le where nganga. God reigns supreme. O lo fa pe ona pule awao i le You tua. obey that, A e usta ia vanga le. and you'll see things in the natural. O nga e va ai atu le si o manga You'll va see ia. breakthrough in the O le va natural. ai atu si o manga o You le will see success. La e va ai atu le You will see manuia. prosperity. La e va ai atu le You will tatu see ia. things in your family coming right. La e va ai atu me o tino mai You ma will tula see nai. children are blessed as well. Va ai atu le whanau manuia. Because spiritual things, A wa spiritual o realm, mea whalenganga si o manga o le nganga. it's more real. E sili atu le moni Dominates ma the whamau. natural. I lo mea o lo i si o manga And vai. this is a realm where we must operate from. Ma o si o manga le ao na tato ngā And that's lua ai. why God wants you to be O in si o the manga le ao ngā spiritual le realm, tue te ngā lua to ai. be in the supernatural Ina realm. e si o manga You mamanga o lay le hands ngā. on the sick and they're healed. Awa alai va ai e u whamalolo ina tata. Breakthrough comes. La anga i mai e mo. Whatever is not there in your family, O alava se mea tūlai me lo ainga. God says, declare a thing, Whapea mai la ia. and it shall be Whaino mai. established. O na mwhai leo na whatino. Amen. 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 God calls those things that are not as though they were. O wala au e le tua mea leo iai. E pi o mea o lo ua iai nei. Amen. And that's where our faith comes in. O ilai anga i mai We tatu call whatu those tua. things that be not Tato te wala au mea leo as though iai. they were. Ina ia whapea o na tino mai. Now, we may think, I can only talk to Tewila. Ia I can whapea only mai. talk to Aleni. Pa I can wana. only talk to Faith. Nana o tata no foi le anga ia fe. But Jesus said- Te wila ma alen. But Jesus said, A opo aleni. have faith in God. Have. Ia ia Speak whatu to tua the ne. mountain. Tala noa tau tala i le maunga. How can I speak to the mountain? The mountain doesn't have any ears. It Whawhenau doesn't tau have tala a le mouth. maunga. E leing talinga o le maunga. Jesus spoke to the fig tree. Sa tala noa tau tala le li i le mati. Jesus spoke to the storm. Sa whapena tau tala o ia i Jesus le spoke to wha. the waves. Be calm. Sa whapena ia whapena maluina le sa.
You speak. E te tautala. And the authority and the power that is in your words I le pule ma le mana o lo iai le upu. will see those things come to fruition. Ona e vavai atu le mo tino mai mea ia. Amen. 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 You know, we have to have faith and obedience to the word of God. E te tau lava o na tātou saai ma iai le whātou tua le upu le. Everything starts with faith in O God. mea umai a mata i le whātou tua i le tua. Have faith in God. Whosoever shall say to this mountain, A whai e whātou tua i le tua. mountain of problems, So se tasi e whai atu le mountain ne of maunga si sickness, tia. Maunga. mountain of lack, Maunga o le le mountain of barrenness. Maunga You speak to the mountain. E te Jesus said, tautala me speak to tau the tino mountain. iai maunga nei. Whosoever shall say to this mountain, O ai se tasi e whai atu i le be ne maunga. removed, Ina e si tia be oe. cast into the sea, Ma la fo ia le and shall sala. not doubt in his heart, Ai le ai se masau but sala shall no believe ai tali tonu. that whatsoever he I le says mea ua ia whai atu. shall come to pass. Ona whai a He lava shall lea. have whatsoever A wai he says. whai a lava le mea ua ia whai atu ai. Faith in God. Whātou tua i le tua. Speak. Tautala. Speak Tautala. what God gives you to speak. A wā upu ia wā watu i le tua ia te oe. Even our bodies. When I first heard that you got to declare, this is what Jesus said. In Christ, I am healed. In Christ, I am whole. In Christ, he paid. By his infirmities, by his stripes, I am healed. And I thought to myself, but my body cannot hear. But things that do not have ears, things that are existing in the natural world, they hear the authority and the power of the word and starts manifesting what you say will be given and Lau done. whaalongo atu i lau tino, o lau o whapeo na iei le mai po le malos. E te whapea ane oi pe la whawhena whaalongo mai lau tino. Peita i ane, o le upu ma le pule le wa watu e le tua ia te oe. E mawhai ai, o na whisuia ininga, e le si o manga o mea, e le o mawhai, o na lātou la ngona mai. A o le upu le le tua, o na o le mana o le upu le tua, e whisuia ina i mea, e ala lau te tonu i le upu lea, e leo le upu oe, a le upu na whai mai ai le tua ia te oe. You align your words with the word of God. I o tu tusa la upu ma le upu You're le tua. aligning your word I o tu tusa la upu with ma le what upu. God's word says. I le upu le tua lo feta lai mai ai. Answers will materialize. A wala whapeo na tali mai le Breakthroughs sio will manga. come. La whapeo na ngai mai le tali. Faith is the substance of things hoped for. O le whatua tua, o le whaalango lango le meu whaamoi moi ai. It's the evidence of things that are not seen. O le mauti no le o mea le o aia. In the world, they teach you I le larolangi le nei la tau te you've oina. got to have evidence. E te tau lava o na Things yese are mea moli maua. evidence-based. O le o langa nei o moli maua e tau te tala. They do not believe that there's a God. La tau te le te tonu e se They do tua. not believe in faith. La tau te le te tonu whatua Because they tua. want to see it with their eyes. E mana o e vava ai o la tau mata. Before they say, that's true, that's true, that's O true. na la tau whapea ane le moni ma whamaoni mea na. Christian life is a faith life. A o le o langa ke risan o le o It's a nganga supernatural whatua. life. O le whatua tua ma It's a mana. powerful life. O le o langa lo iele mana. God looks to see who's standing by his word so he can perform what that person O lo believes sa ili for. mai le atua le tangata e tusalo na loto malana upu. La te tu fatasi ina ia iele fesue inga ma mana le tu lai mai. Okay. Luke 11, verse 27 to 28. As Jesus was saying, Luka teaching, sumatasi lusu fitu lusu malvalo. a woman called out, "Blessed is the woman who gave you birth and nursed you." But Jesus said, "More blessed are those who hear the word of God and obey it." Whanau whela whai tauina. O lo fetale ani e nei mea. Au alanga tele mai le tasi whawhine mai le moto tangata. O whape mai a te ia. Amo ia le manawa na e whanau mai ai. Ma susu na e susua. Au fetale atu ia. E moni. Ai sili ona manuia o e whaalongo lea fionga lea tu. Ma tausi ia. Amen. 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 Malsinale amo ia manawa na e whanau mai a Yesu. Amo ia susu na e susu a Yesu. Ai wha mai Yesu. Sili
le manui al tangata, e whaalongo le upo le tua, mai au si stai i ai. We are blessed when we hear the word. and we Whamanuina i obey tātou pia it. whalongo le upo Put le tua. God to the test. Ame te le And tofu do tofu what ai he le tua. says for Mai us to vavai. do. Po ame o lo And we will whetara ia. see all these blessings. Ona e vavai le manuia ne. An evangelist said, I will finish with that. Se tasi whai evangelia na whapeane. An evangelist said, be hungry for the supernatural move of God. Ia iai lo ngā lala I me mamana o le nganga. Why don't we see the fire power of God? Ai sāre mea o tātou le vai ai le mana ma le awhi o le nganga. Because there is little prayer. A wā fo I waititi le tatalo. Because there is little faith in the power that is in the word. Wā wala I titi fo I whātutoina o le upu ma le mana o lo I tono lana fionga. Because there is little hunger. A wā wala I titi le ngalala. We are spirit beings O tātou o tangata whale nganga. filled with the Spirit. Whātumuina le mana o le nganga. Christ in us, the hope of glory. A wā le atua I tono I tātou o le whamoe moe The le hope manuia. for the manifestation O le whamoe moe le whaali mai o le nganga. of all the excellence of O God. mea mamana me siri o le nganga. People of God, Le whanaua le atua. this is his desire O lona no ta inga lea. for us to cross over Ina ia whapeona tātou la asia. from low living, I leo langa mawalalo o from ia. natural living, I leo langa o sio manga vaia o lo iai. from carnal living, Ma leo langa whale tino o lo into a ola. life filled with the I Spirit, se o langa e whatumuina I le mana o le nganga. knowing who you are, Ia e mam lama o ailo knowing tangata. your identity in Christ, Ia e loa lo whasino manga ia Keriso. knowing that he will do what he says he will do. Ia for e you. loa e whaia ia mea wa ia whetala iai ia te oe. In Christ there is no lack. Awa Keriso e le aise mativa. In Christ all things, he will supply all things to us according to his riches in Christ Awa Jesus. Keriso o ia na te o mai o mea umalava e whasi siri lama. I mea nau nau i ele loto tusa. In Ma le Christ mana we lo are na lo healed. whatuno. O lona o whamaloloina o no Keriso ia tatu. So blessed when one of our senior pastors shared with us a month ago I masina taluai sa whapeona whaso mai se tasi o li wheshau sinia. a very, very large amount that the hospital needed, private hospital needed. Sa whapela wao na i se mana onga tele la wao na sta o tonga. For him to I do le lai his tisi le tau sa operation. whapeona mo mia e tongina le fo mai whapitoa. God came through, Pita iane sa tali le atua. used an organization Sa whaongaina le atua se tasi o wha potopotonga. to fund 40,000 worth of surgery. Sa whapeana la tau tauli mai nei ma fo ia se tino tupe sili atu le fast follow up. Yeah, E whaieli nei tau that's tonga. our God. O le tātou In watua lea. Christ, we Keriso. have no lack. O lo i tonu ia te oe. In Christ, we can do all things O Keriso le tonu tātou se mawhaiona because he will whaiona. give you strength. Vai tu le Holy manos. Ghost on the inside of you Awa Keriso le ia te will oe. infuse your spirit, O le whapeona fisota ia your tu lo inner na nganga. man, Lo nganga mo lo with tangata strength tonu. Ili na i and wha with amala fia power. wina. Ili mana. God bless you, church. Whamanuia We le love atua ia you. te. We pray that Lofa we ia. will walk Ia tu sava vale. in the supernatural Tātou mole mawina. and in the power of God. Le mana o le atua. In Jesus' name. I le amen. swafa Yesu.